Dan huwa l-Independent Living Hub f'Santa Venera, ċentru li għandu lan li jkompli jsaħħaħ l-inklusività diġitali għal persuni b'diżabilità. Fl-inawgurazzjoni tiegħu il-kap eżekuttiv tal-Fita Carlos Stivala spjega li dan il-proġett sar b'kollaborazzjoni mal-Università ta' Swansea. Żied jgħid li l-ħabb jirrifletti l-impenn tal-Fita li tajn lil persuni b'diżabilità jgħixu ħajja aktar indipendenti permezz tat-teknoloġija. Fil-Independent Living Hub għandna sodda li mhijiex is-sodda li qed jara fil-homes jew kellha fl-isptar, hija sodda li tifraħ ċertu pis u mhix sodda dejqa. Din is-sodda titla' forma ta' petruna biex il-persuna diżabbli u vulnerabbli tista' minn mindut titla' bil-qiegħda u tara television. Tgħinek ukoll biex titla' bil-wieqfa. Il-professur Andrea Tales mill-Università ta' Swansea tkellmet dwar il-benefiċċji ta' dan il-proġett. And one thing we'd like to work with in FITA is something called co-production, where we work with people who are users of that technology to see how it can be improved and to see how it can be designed for everybody's needs. There's a big assumption that one size fits all, and we need to be looking at individual differences, what the person themselves want. Is-Segretarju Parlamentari għaż-Żgħażagħ, ir-Riċerka u l-Innovazzjoni Kita Zzoparditanti qal li din l-inizjattiva tkompli tikkonferma l-impenn kontinwu tal-Gvern li jsaħħaħ il-parteċipazzjoni sħiħa taċ-ċittadini kollha fl-era diġitali. L-Independent Living Hub huwa mammar ukoll biex jgħin tfal neqsin mid-dawl b'kotba miktubin bil-brejl u bi stampi tridimensjonali.